وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan seorang ulama dari Yaman, yaitu Habib Al-Idrus. Ya, insyaallah beliau sebentar lagi sekarang sedang menuju ke sini. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Jadi kami harapkan mohon bersabar dulu. Kita berniat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi Habib akan bersama dengan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد سيد السادات وإمام القادات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين اللهم. الحمد لله فرحانين بهذا المجلس، ولو كانت الموعظة أو التوصية على نسق قلتم مختصرة جدا، وإن شاء الله في الرحلة القادمة إذا مد الله في الأعمار تكون إن شاء الله مجلس طويل يتخلله إن شاء الله الكثير من الفوائد بإذن الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kultum pada malam hari ini dengan beliau membaca syukur, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah, dan yang beliau pilih adalah sholawat munjiat yang semuanya pasti sudah mengenal sholawat tersebut. Beliau mengatakan, pada malam hari ini saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kalian di Masjid Raya ini, dan nanti insya Allah beliau akan menyampaikan dalam bentuk ceramah beliau adalah kultum, yaitu dengan ringkas dan singkat tapi berfaedah. Insya Allah kalau Allah memberikan umur panjang, memberikan kudrahnya pada beliau, insya Allah tahun yang akan datang atau kapan nanti Allah mentakdirkan, kita akan mendengarkan tausiah beliau yang lebih panjang di Masjid Raya ini insya Allah. Hafizallahu ahla Aceh wa banda Aceh min kulli makruhin wa yassara lahum kulli khairat ad-dunya wa khairat al-akhirah. هذا أول الدعاء. ثم أن الإنسان دائما كل إنسان يريد أن يقوم في الصباح وهو سعيد. كلنا نبحث عن السعادة. ما هي السعادة؟ السعادة هي الفرح. السعادة أن يمر يومك كله من دون أن يتكدر خاطرك بشيء. ولكن السعادة ليست شيئا ملموسا تمسكه أو ليست شيئا محسوسا تشتريه. السعادة شيء باطني له علاقة بالقلب، ليست شيء محسوس، هي شيء معنوي لا يستطيع الإنسان أن يشتريه من سوبر ماركت ولا من دكان ولا أي من مكان، لأنه لا يحصل إلا في الباطن ولا يسكن إلا في القلب. Kemudian beliau mengatakan, semoga seluruh penduduk Aceh dan khususnya seluruh penduduk Banda Aceh ini Allah berikan penjagaan dari apapun yang tidak menyenangkan, dari apapun yang kita benci, dan semoga kita semuanya ini yang tinggal di sini, seluruh umat Islam yang ada di sini, Allah menjaga mereka dari apapun kesengsaraan, apapun yang tidak kita senangi. Ini yang pertama adalah doa untuk kalian para penduduk Aceh yang tinggal di Aceh ini. Kemudian beliau mengatakan, ketika seseorang membayangkan tentang kebahagiaan, lalu apa makna dari kebahagiaan tersebut? Apa arti dari bahagia itu? Bahagia adalah hati kita merasa senang. Bahagia adalah perasaan yang tidak mungkin untuk disentuh, tidak mungkin untuk
tiba-tiba bisa dilihat, tidak. Tapi ini adalah perasaan yang tidak ada hubungannya dengan tempat, tidak ada hubungannya dengan waktu. Ini adalah bahagia, adalah satu bentuk yang secara maknawi, tidak secara hissi, tidak bisa kita lihat secara nyata. لذلك عندما وصفه الإنسان الصالح ما هو تعريف الإنسان الصالح؟ ما هو تعريف الإنسان الصالح؟ من هو الإنسان الصالح؟ تعاريف كثيرة، منها أنه المتقي المؤمن الذي ترك المعاصي وواظب على الفرائض. لكن هناك تعريف جميل جدا وبسيط، وإذا ذكرت لكم لن تنسونه أبدا. Lalu di sana ada pengertian orang yang soleh. Apa makna dari orang soleh? Mereka mengartikan istilah ini dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutnya orang yang menjaga ketakwaan, namanya soleh. Orang yang tidak mau melakukan maksiat sama sekali, namanya soleh. Ada yang menjaga kewajiban fardu, itu juga disebut soleh. Tapi ada di sana satu pengertian yang umpama ini kalian dengar, yaitu maknanya orang soleh, kalian insya Allah tidak akan melupakan apa arti orang soleh. التعريف هو أن الإنسان الصالح مثل السكر. الإنسان الصالح مثل السكر. قولة سكر قولة. ها؟ Apa arti orang soleh? Ada yang mengartikan arti soleh adalah seperti gula. Orang soleh itu seperti gula. ما رأيكم في شاي أو شاي من دون سكر أو عصير من دون سكر أو كيك من دون سكر، هل يصلح؟ Apa menurut kalian kalau kita membuat kopi atau membuat teh tapi tanpa gula? زين؟ Enak. عندما يوضع فيه السكر يحب الإنسان أن يشربه، صحيح؟ Kalau kita kasih gula, semuanya pasti ingin meminumnya, benar? الإنسان الصالح مثل السكر، إذا جلس في أي مجلس يتحلى به المجلس، يحلو به المجلس. أوه ما شاء الله، مثل البخور الجميل. عندما يجلس مع أقاربه، أقاربه كله فرحانين منه، ما شاء الله. بعكسه الإنسان السيء العاصي مثل النار، أينما يدخل يشعل النار، كأنه يحمل معه نار. يشعل نار الفتنة مع هذا، يشعل نار الغيبة مع هذا، يشعل نار النميمة مع هذا، يتكبر على هذا، يحتقر هذا، يحسد هذا. وكل المعاصي هذه عبارة عن نار. المعاصي هي من النار. لماذا من النار؟ لأنها تؤدي بالإنسان إلى النار. المعاصي تأخذ بالإنسان إلى جهنم. الفرق بين الإنسان الصالح أنه يحلي الأوقات والمجالس، الإنسان السيء هو الذي يفسد الأوقات والمجالس ويحرقها بأعماله وبقلبه الفاسد. وبقلبه الفاسد. Yaitu ketika orang soleh ini kita umpamakan gula. Ketika apapun kita di situ taruh gula, maka setiap siapapun pasti senang, ingin meminumnya, ingin memakannya. Begitu pula orang soleh. Kalau orang soleh ini masuk ke majelis, ke orang yang sedang duduk-duduk bareng, maka dia akan menjadi perhiasannya majelis. Maka majelis itu akan terasa manis, terasa enak karena kehadiran orang soleh tersebut. Ini orang soleh. Siapapun yang ia temui pasti rasanya sangat nikmat. Ketika dia duduk dengan kerabatnya, maka dia menjadi perhiasan kerabatnya tersebut. Dan sebaliknya, orang yang suka bermaksiat, orang yang tidak soleh, ia ibarat api. Apapun yang ia temui pasti akan terbakar. Orang yang tidak soleh, ketika ketemu dengan orang lain, maka dia membuat ghibah, menggunjing. Ketemu orang lain lagi akan membuat adu domba, namimah. Ketemu orang lain lagi dia akan bersifat takabur. Ketemu orang lain lagi dia akan hasad. Dia akan merasa benci dengan orang itu. Ketemu siapapun maka semuanya akan berubah menjadi api. Karena memang maksiat ini adalah api yang menarik manusia untuk masuk ke dalam api neraka. Allahumma ja'alna min ibadik as-sa. هذه الأمثال نضربها لماذا؟ لأن الله قد ضرب الأمثال وتلك الأمثال نضربها
بل ضرب الله المثل حتى بالبعوضة. ضرب الله مثلا ما بعوضة فما ضرب الله المثل بالنحل. ضرب الله الأمثال لماذا وجاء بالقصص في القرآن؟ لأن الإنسان عندما يسمع المثل أو يسمع القصة تؤثر فيه ولا ينساها أكثر من الموعظة. هذا السبب. Karena memang Allah suka membuat misal-misal di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, dalam kalamnya tersebut. Bahkan Allah menyebutnya tidak malu Allah membuat misal yang beliau memisalkan menggunakan dengan nyamuk ba'udah. Atau Allah membuat misal yaitu dengan nahal, yaitu lebah. Dan Allah membuat misal-misal yang sangat banyak. Karena kita akan lebih mengena. Kalau kita mendapatkan misal, kita akan mudah untuk memahami kalau Allah membuat yaitu misal. Daripada ketika kita mendapatkan nasihat yang sangat panjang, terkadang tidak bisa masuk ke dalam hati kita. إذن الإنسان الصالح هو صاحب القلب السليم. كيف يصفي الإنسان قلبه لأجل يكون من الصالحين؟ سنضرب لكم قصة واحدة ونختم خلاص. كيف يكون الإنسان صاحب قلب سليم؟ لأنك لن تكون أبدا فرحان ولا سعيد في حياتك إذا كان قلبك وسخا، إذا كان قلبك يحمل الحقد والحسد والغش، لن تكون أبدا سعيد. ولو حتى كنت عالم، ولو كنت حتى مشهور، ولو كنت غنيا، ولو كنت رئيسا، وقلبك غير سليم لن تحس أبدا بالسعادة، وستمر عليك حياتك بسرعة وتموت بسرعة وتشيب بسرعة وتنتهي الحياة وأنت لم تقضي منها أي وطر. Yaitu beliau akan memberikan kepada kita satu kisah yang menyebutkan hal itu. Jadi orang soleh itu adalah orang yang hatinya sangat bersih. Artinya hatinya ini sofi, salim. Hatinya ini selamat, tidak punya rasa apapun kepada orang lain. Tidak menyimpan rasa benci, rasa takabur, rasa bangga diri. Semuanya tidak ada dalam hatinya orang soleh. Sehingga rasa kesolehan, kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan. Tidak mungkin orang ini disebut soleh, bahagia, tapi hatinya ini menyimpan kekotoran-kekotoran. Sehingga beliau memberikan contoh, yang contoh ini adalah sangat indah. Bisa kita kenang contoh tentang orang soleh, orang yang paling bahagia tersebut. Dan orang tidak kita sebut dia bahagia, walaupun dia alim, belum tentu dia soleh. Orang ini mungkin terkenal juga belum tentu. Orang ini punya jabatan rais, belum tentu juga. Orang ini orang yang kaya raya juga belum tentu juga. الحبيب العلامة حسن بن صالح البحر عالم زاهد قائم الليل صائم النهار لا يملك من الدنيا إلا القليل ولكنه كريم يقرأ كل ليلة في رمضان ختمة من القرآن كل ليلة في ركعتين ليست مفرقة يقرأها من أولها إلى آخرها في ركعتين. Yaitu kisah ini tentang seorang yang alim, orang besar. Beliau bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Orang yang zuhud, seorang yang hatinya bersih. Beliau ini tidaklah termasuk orang kaya, tapi punya jiwa yang dermawan. Setiap masuk Ramadan, beliau punya wirid, yaitu menghatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat salat sunnahnya setiap malam di bulan Ramadan. هذا الحبيب يوم من الأيام التقى به تلميذه ومريده الشيخ عبد الله بن سمير صدفة في شوارع بلده ذي صباح في حضرموت في يمن. وكان هذا الحبيب يمشي وبجانبه بعض الأولاد الصغار صغار السن أيتام، كلهم أيتام. وكان الحبيب يعتني بالأيتام والفقراء والمساكين كثيرا. فسأله تلميذه: السلام عليكم ورحمة الله سيدي الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين تذهبون حبيب حسن؟ نذهب إلى الجبل لأجل نذبح الأغنام ونشوي اللحم ونطعم الفقراء والمساكين والأيتام. ما شاء الله حبيب ما شاء الله. وأنت بنفسك تذبح؟ أيوة. وأنت بنفسك تطبخ؟ نعم. لماذا يا حبيب؟ ممكن أحد مريديك، أحد محبيك، أي واحد يقوم بهذا العمل، يقوم بعمل خدمة الأيتام. Yaitu tatkala Habib Hasan bin Saleh berjalan-jalan di jalan raya, di jalanan,
Kemudian beliau ini bertemu dengan sahabat serta muridnya, serta gurunya juga, yaitu Syekh Abdullah bin Sumer. Kemudian Habib Hasan bin Soleh sedang mencari anak-anak yatim. Karena memang Habib Hasan bin Soleh orang yang memperhatikan tentang keadaannya anak yatim. Ditanya sama Syekh Abdullah bin Sumer, mau kemana engkau Habib? Saya ingin naik ke gunung sana. Saya ingin menyembelih kambing di sana. Saya ingin membuat sate di sana. Kepada mereka, untuk mereka para anak yatim. Engkau sendiri Habib yang akan menyembelih? Iya. Yang akan membakar engkau sendiri? Iya. Semuanya saya lakukan sendiri. Kenapa engkau tidak menyuruh murid-muridnya engkau ya Habib? Kata beliau, enggak, saya sendiri yang harus melakukannya. Radda alaihi al-Habib قال لقد قمت بهذا العمل متعمدا وأخذت الأيتام بنفسي لأنني أحسست بقسوة في قلبي فأنا الآن أخدم هؤلاء الأيتام لأجل يرقق الله قلبي وينظفه من الذنوب. يقوم بخدمة الأيتام نفسه الحبيب الزاهد العالم الولي القطب. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar lalu membalas ketakjuban Syekh Abdullah bin Sumer dengan mengatakan, aku lakukan ini sendiri dengan tanganku sendiri karena aku hari ini sedang merasakan kerasnya hatiku, sehingga aku harus memperhatikan anak yatim itu, membahagiakan anak yatim itu. Itu yang dilakukan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, seorang imam yang besar, merasa ada banyak dosa, kemudian ia lakukan seperti ini supaya hati beliau benar-benar bersih. فهمتوا؟ هؤلاء العلماء الحق، هؤلاء علماء الآخرة، هؤلاء أهل النور، هؤلاء أهل البركة، هؤلاء أهل السعادة. كيف يراقبون أنفسهم ويحاسبونها ويبحثون دائما عن تصفية هذا مهم جدا. لا ينجو يوم القيامة إلا من يأتي بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا هذا في مشكلة أنت في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يبارك في هذا المجلس، وأن يجعل هذا الكلام إن شاء الله يدخل الرأس ولا يخرج منه أبدا، وننتفع به الحاضرين والمستمعين. والحمد لله رب العالمين. الشكر لصاحب المكان وصاحب المسجد، القائمين على المسجد والذين يخدمون المسجد، وأهل آشياء أجمعين من الحبايب والعلماء والمسؤولين والمحبين. والحمد لله رب العالمين. Kalian semuanya sudah mengerti apa yang dilakukan para ulama-ulama akhirat tersebut. Kalian mengerti bagaimana mereka cara membersihkan hati mereka. Kalian sekarang sudah mengerti bagaimana cara mereka menjaga hati mereka. Insya Allah yang sedikit ini dari beliau akan tertanam di dalam jiwa kita. Betapa pentingnya hati ini supaya bersih. Dan yang beliau terangkan pada kali ini insya Allah tidak akan keluar dari kepala kita. Dan kita mendapatkan manfaatnya semua. Dan kita akan mengamalkannya semua. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas semua yang khidmah di Masjid Raya ini. Panitia yang di sini, para tim pengurus dan seluruh penduduk Aceh, saya ucapkan terima kasih banyak. أكيد لن تنسون هذا الكلام، صحيح؟ لن تنسون هذه القصص أبدا. أول مرة تسمعونها ومختصرة، وإن شاء الله نستفيد منها كثيرا. لن تنسونها لأنها مؤثرة، وذكر الصالحين لا يشبع منه الإنسان أبدا. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Dan insya Allah yang pendek ini benar-benar tertanam dan kita akan mengamalkan. Karena kalau kalian saya kasih cerita tentang orang-orang soleh, saya yakin kalian tidak akan pernah kenyang untuk mendengarkan cerita-cerita tersebut. InsyaAllah توصية القادمة في الرحلة القادمة إن شاء الله. وادعوا لنا بالتيسير وانتظرونا إن شاء الله في مجلس كبير بإذن الله تعالى. Dan insya Allah kalau tentang tausiah, tahun depan semoga Allah memudahkan. Dan tunggu kedatangan beliau ketika ada kesempatan datang ke Aceh, insya Allah memberikan tausiah yang panjang kepada kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahli al-khair wa a'anahum alayhi wa wafiqna lil khair wa a'inna alayhi. Allahumma aslihna bima aslahta bihi ibadika as-salihin. Amin.
اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. آمين. اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. آمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا كمال حسن الخاتمة عند الموت مع صلاح الشؤون وقضاء الديون والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.